King tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. May oras kabalen, kayan tabing mabilog a puwersa ning One Media TV 44 Pampanga, mabiela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pong balansing informasyon. Oray ni po rin balitang may kalap gining Lunes, September 4, 2023. Iako po ibeniginto, iti ing News Force Pampanga. Formal na may ganap ing grand launching ning meto nga non-government organization King Pampanga, lalamning pamanantabe ng dating Vice President Leni Robredo. Ay ning istorya ng Hazel Fernando. Binisita ay former Vice President Leni Robredo King Pampanga, kayag na ning pa magpasinaya King Angat Pampanga Association Incorporated, meto nga non-government organization, inyang Sabado, September 2, King Heroes Hall, Ciudad San Fernando. Sinagana kang Robredo, dina City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag, ating chairman of the board ning Angat Pampanga, ay dating Pampanga Governor Among Ed Panlilio. Ing mesabing pamagdaon, sinulong derang Kapampangan at suporta ng Robredo inyang milabas sa eleksyon, king pamanimuna ning pamuntok ning organisasyon ay Rich Canlas. Layo ning Angat Pampanga, ing alabanan ing disinformasyon at midwang programa, dikil king disaster preparedness, education sector, healthcare, livelihood, community engagement at poverty reduction. At buhay po may 5 priority areas, education, health, disaster relief and rehabilitation, community engagement. Agpang kang Among Ed Panlilio, kailangan ning pamisawop-sawop, ban maging matagumpay ng advokasya ngay ni. Sawop tao po, iya po kami ni, ano ang muli kami manibalakin, bisawop tao po, iyanag tayo, ingkalit na dalawin, hindi ka pa. Maragul naman pasalamat i Robredo karing Kapampangan, abalaw susuporta kayo, lakwas na karing programang ampang na para karing memalen. Unang-una maraming salamat sa suporta. Parati ko nilulook forward yung pagbalik kasi alam ko nandyan kayo, sharing our hopes for a better Philippines and doing something about it. Ako po, Hazel Fernando, para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Suportado ning negosyante ni Dr. Regis Romero in Patrol Plan 2023 ning Philippine National Police ban pasiklagan ng kampanya ng Peace and Order king bansa. Ay ning report ng Patricio Mamangon. Mabilog ing suportang babye ning negosyante at pilantropong i Dr. Regis Romero kareng kapulisan kay King Central Luzon. I Romero ing megsilbing guest of honor and speaker king flag raising ceremony ning Police Regional Office 3 o PRO3 apanin muna ng Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. king Camp Olivas nganing Lunes, September 4. Manwalay Romero na ustong mitututukan ing aspeto ning peace and order king lugal, susulong muna man ing ekonomiya ating pamagnegosyo. Keti pepasyag ng Romero ing kayang suporta king peace and order agenda for transformation and upholding the rule of law o mas kilala king Patrol Plan 2030 para king peace and order campaign ning Philippine National Police. Iti ay magsilbing roadmap para karing strategic reforms king pamagbayong piblas ning PNP para king pamagserbisyo king komunidad. Especially yung tinatawag nilang transformative program ng Philippine National Police, yung tinatawag na Patrol Plan 2030. Ito ay isang programa na under ng performance governance system ng buong Pilipinas
na part of their transformative scheme is that magiging credible and capable, efficient ang Philippine National Police. Maulaga mo naman kano'y masanting ugnayan ng pribadong sektor at reng kapulisan, uling kasan metong lareng niyayaliwang organisasyon king pamagbuong programa bang apasikan lareng proyekto dareng pulis. Kasama sa transformative program ng Patrol Plan 2030 is that in participation ng community. Dahil ang community napaka-importante sa kapulisan dahil we are directly, yung police are directly affected by the community. So dapat ang ginawa ng Patrol Plan 2030 is that involve yung community, like for example sa ating mga media, sa ating academy, yung mga eskwelahan, yung mga teachers, pwede sila ma-involve at ginawa nilang advisory council. Bilang meto nga Supreme Commander ning Knights of Rizal International, pepasyag ng Romero, reng mayap adapat ning kaya katamong bayan ning Jose Rizal, amalyaring maging inspirasyon dareng kaya katamong paka-uniforme. Yung moral, yung dignidad natin, yung katangian natin, yung dignity, yung ating pong magandang asal sa kapwa natin, paglingkuran natin ating Panginoon. So yun po yung mga magandang asal, mga katangian, values and virtues that has been taught by Rizal and which has been transferred from one generation to another. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kayagnaning pamagumpisa ng klase, may miyelang mensahe reng ophthalmologist ning LASIK Surgery Clinic, AUFMC, kung gustong pamaglingap kareng kaya katamong mata, lakwas na kareng estudyante. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Pagselebranin ng LASIK Surgery Clinic king Angeles University Foundation Medical Center o AUFMC ing karelang kalabing-limang banwang anibersaryo kapamilatan ng metong nga exhibit at libreng LASIK screening manibat September 1 hanggang 3 king Marquee Mall king Ciudad Angeles. Makapaskil la king exhibit reng proseso ng LASIK surgery magumpisa king screening hangga king post-operative assessment hangga king ma-discharge king pasyente. Metong yakanong pasalamat itining clinic king balaw sa tiwalang babye dareng niyayaliwang individual bang misubli ing sadyarang grado o vision na 2020. It feels great, kasi of course the first few years were really struggling, Of course in any business there's birthing pains. Kaya we strive to kahit papano we stay afloat, Make sure that we have our moral and ethical obligations to our patients. Tapos yung mga lahat ng contribution ng group na natutupad, and then the most important thing is our patients are happy. Pagmaragol ng Dr. Raul Henson, reng karelang magaling ophthalmologist a veterano karasking LASIK surgery. Metong yang klase ning refractive laser eye surgery ing LASIK agagawan bang asa-masa ning myopia, hyperopia ampong astigmatism. Makasaw piyang LASIK bang mabawas o milako ing sobrang pamangamit ning tao king eyeglasses o contact lenses. Kabilang kareng kilalang pasyente ning clinic, ing news reporter ning GMA News ay Katrina Son at Miss Philippines Earth 2022 Jenny Ram. So before my LASIK eye surgery, I had very blurry eyes with the grade of -4 and -3.75. So I was struggling every day. I had to wear glasses, contacts, but because of I was wearing them for so long, they started to kind of give me headaches, and it just became way too difficult. And then I had the experience of having the LASIK eye surgery at AUF Medical City, and I was first very scared. It was my first surgery. I had never experienced anything like that. But then I was assured because all of the doctors, nurses, staff were so kind and comforting. And I was so grateful because exactly right after I had 20/20 vision, and it was so amazing. And now every day I'm so thankful. At para naman kareng kabalenta mong gagamit gadget o paneng makairap king computer, kailangan kanong papaynawan la rin kaya katamong mata ibat king screen.
Then of course, ang crucial kasi dito yung mga children. Yung mga children kasi ngayon, hindi na natin nalalaman kung malabo yung eyes nila. It's because they're always using their gadgets so near work. So minsan, darating sa clinic yung mga bata, malabo na pala yung mata, hindi natin alam. So it's very important na all of the children, lahat ng mga anak natin, papacheck siya kagad. For screening lang, for screening. Kasanmetong la naman king selebrasyon ring miyayaliwang aguma na kapartner ng klinik kalupa ng Tri-Clark Volvo Triathlon Team. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin po mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Inclusivity in Art. Iti sentro ng art exhibit agawa da rin PWD artist king meto nga cafe king Ciudad Angeles. Kaya katamong silipan ing talento dareti king istorya ng Patricia Mamangon. Metong yang makabaldugang exhibit ing binidaketi king metong nga cafe king ground floor ning General Mall king Ciudad Angeles. At renga king gulot da ring makuleng artwork sa reti, renga duang persons with disabilities o PWD artists. Reti ring gawaning artist ay Donna Sarmiento Camaya o mas kilala king Aw sa Tissue Lady. Tuturing ang PWD Camaya uling metong yang cancer survivor iti. Ginuli siyang sariling lagyo karas king art ikamaya, uli da rin kayang madetalyadong obra gamit ing tissue paper. I am a PWD po, myself, no? Ating kong card ken kasi I was a cancer patient before. So, kahit tamo kasi inclusivity, hanggang nino, pwede tamo pong ito PWD, senior ya, nung Bisaya, Kaila, orphans la, o basta po kami, tamo, pakakengega ng tao. Kasi yung art, atyo naman talaga ketang beholder, ketang eyes na ni Meto nga beholder. Maka-display laketi ring anam ng obra, kabilang na yung The Sacred Family, A Mother's Embrace, Face of Emotion, Dear Butterfly, Broken Pieces, at Vision Matters. At chula naman king cafe, ring obra ning 18 anyos ay Job Pagku, aating autism. Mayakit ing sadyang talento ng Job, kareng madetalye at mabusising drawing gamit mo ing ballpen. Eya naman gagamit ruler o nanumang aliwang materyal ni Job king kayang pamag-drawing. Ing makibandi king The Red Brew o ing cafe amemuklat king art exhibit aminadong metong mo namang artist pero makalinya king pamaglitrato o photography. Inya naman suportado na kanu ing gawa dareng local artist bang ipagmaragul ing talento at gelingan dareti. Actually the main reason is for ano lang talaga siya, supporting local artists. Yun talaga yung nakikita kong gustong gawin for the shop.
I'm just wondering, and sabi ko, paano kaya si ng ma'am? Sabi ko na walang physical store. How could I help them? Diba? So parang ganun. So sabi ko, why make my, parang a portion of my shop na pwede kong gawin as a brand new to cater their works na walang physical store eh. So this is actually not the first and last. May mga susunod pa na artists na sa kagrupo ni ma'am. And they will be the ones also na mag-exhibit dito. Makabuklatsyeng exhibit dari Jo Pagku at Donna Kamaya, king ground floor ning Genera Mall, king Ciudad Angeles, manibat September 1 hanggang September 3. This is Patricia Mamangon on the spot. Kayang tabi na nening kulturang Kapampangan, ing tradisyon at kesebian na rin mga tuwalakwas na rin amanuan tamong multo, aswang, ampuren nyayaliwang maligno at mangkukulam. Tutong mabiyalay mahinasyon ding apo tamo, inyada kalapan walan kareng lelangan king paligid da. Balo mo bang peka sikat kareti ding higanting mabalbun at atin maragol sigarilyo o tabako na panwalan dang manok nangan kareng malabong at tanaman o pun na awsan tang kapri. Inya metong kareng pakapanabilin, inge basta-basta mamutot kareng tanaman o kaya naman paibengi kindalan. Siguro sabianan da naka naman reng indumo na maglele ka kareng punso o eka mimimi ang baskino ka rin, pota manuno ka. Ring nuno o apo, apin ring mga lating tao na malyaring mamesakit keka, patsyada musa ko aturan mula. Ring mangkukulam naman, ring ating kapasidad na pamyalungan o dinan kasakitan ng karelang biktima, kapamilataning matuling amahika o kapangyarihan. Inya pa nabilin da keka, eka basta-basta manisti, pota apagdiskitahan da kadeti. Manibat ka rin kapri, hangga ka rin mangkukulam. Tutulaman o simpleng produkto ng imahinasyon na nga po tamo, metong ing sigurado may buladeti king kapag nasanda rin pengari tamo at makatuwa ng may kadisiplina at takot na rin kayanakan. Ikatamong pakibalwan ng bilin ng panahon king lalawigan kilob ng 24 oras ay ning report ng Acel Fernando. Linwal naging Philippine Area of Responsibility o PAR ing bagyong Hana. Asahan naman ing pamanuran king mabilog a Central Luzon, pauli pa mo rin ning epekto ning hanging habagat. Agpangking pag-asa, balawo sing karelang pamag-monitor, king mea kita cloud cluster king kilwal ning PAR, a posibleng maging low pressure area o LPA. Kabalen, maging party ka king pamagbalita kete king News Force Pampanga. Na anuman ning kaghanapan, isyo reklamo king kay kayong lugal. Balyaro mo kwento o isumbong kapamilatan na rin numero may yakit king kay kayong screen. Malyari mo namang mag-post king kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ay venue lang yaning Lunes ring may kala pa istorya kete kayong probinsya. Kaya ako po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Kinbalen, Susuy. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung
Gusto kong kwarto? Oo naman anak, marami tayong space doon. Wow! May mall oh! May supermarket din pala. Oo nga eh, nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh.